Milenko Filipović jeste ostavio vrlo značajnu građu o Glasincu i to, da kažemo, Glasincu u užem smislu, jer on je boravio tih ranih 30. godina na području Glasinca kao, da kažemo, geografskog pojma i u tom nekom užem kontekstu i obišao sela koja, da kažemo, i danas većina ljudi podrazumijeva pod Glasinac. Međutim, i on sam tada je naglašavao da Glasinac u etnološkom smislu je širi pojam i da ni tada nije bilo lako odrediti granice tog Glasinca i on je i sam u tom svojoj studiji i knjizi naveo 3, da kažemo, nivoa Glasinca, u kome je najuže samo Glasinačko polje, kako to često se i danas smatra, a u najširem obliku sva ona oblast, odnosno prediona cjelina istočno od Romanije, gdje pravoslavni seljaci nose bijele tozluke i oputne opanke.